Kade baganela unwabo batali baletikolo letimbili eMatsulu bativala iLetsakuthula neSibongile. Demabanga laphansi bakhala ngekuthi akunamagumbi lekufundela, akunatindlu zangasese letenele kanti nemanda watholakali ngendlela lefanele. Besaba ukuthi bantfu babo batawuthola ligciwane lecorona. Sikhala ngemathoyilethi, asinamatoyilethi, bantwana bethu baningi kakhulu since kule COVID-19, akuna social distance. Manje siyakhala kakhulu sibatali ukuthi bantwana bethu bangahle basengcupheni yesifo se-COVID-19. Since sashela amaklasi nga-2018 mhla ka-12 June kuze kube namuhla solo siyabahambela ba-approvile ukuthi batosifulelela wona basilungisele wona. But solo akukho lebasendela kona. Batali ke bathi sebaye kuhulumende emahlandla solo bamcela ukuthi abanikete letinsita. Lama classrooms lashilo ngo-2018 are former part of emergency sizo-appointa i-service provider ikhona ukuthi iwalungisa through ama-emergency funds. iSibongile primary school already sobanikeza ama-toilet ukuthi abantwana bakhona ukwasebenzisa ama-mobile toilet while sobakhela ama-toilet kungapheli financial year. Siyacabanga ukuthi makuhamba kahle konke ngoba i-planning and design yaphela by December 2020 so bese sicala ukuthi sibakhele lama-toilet lapha esikoleni. Bafundi ke balinzeleke ukuthi uma babuyela esikolweni bashiyela netigaba nalabanye kute uqinisekisa ukuthi abathelelani ligciwane lecorona. Ngingosiphephile kunene wetindzaba te SABC eMatsulu eMpumalanga.